Grad Zvornik se nalazi na lijevoj obali reke Drine koja je svakako i njegov ponos. Rijeka Drina jedna je od najljepših i najprivlačnijih rijeka u Republici Srpskoj, a mnogima je vjekovima bila inspiracija. Most sagrađen je na njoj davne 1929. godine i spaja dva susjedna grada, Zvornik i Mali Zvornik, koji se nalazi na teritoriji Srbije. U njemu po posljednjem popisu živi oko 55.000 ljudi, a ovaj prostor je bio pokriven ljudskim nastambama još od davnih vremena. O nastanku imena ovog mjesta postoji nekoliko priča. Ovaj grad, iako mali, ima mnogo interesantnih kulturnih obilježja. Na Kuli gradu, jednom od zvorničkih naselja, nalazi se stara tvrđava, za koju je vezana legenda o prokletoj Jerini, ženi despota Đurađa, koja ju je sagradila. Narodna legenda govori da je bila vizantijska princeza i svakako neomiljena među ljudima, pa je u predanju ostala poznata kao zavodnica i ubica. Jedna od najvećih manifestacija u gradu je i Zvorničko kulturno ljeto, koje se održava svake godine u trajanju od 5 dana. Industrijski i fabrički objekti su smješteni van grada u industrijskoj zoni u Karakaju. Fabrika glinice Birač je jedna od najvećih fabrika polufabrikata aluminijuma u Evropi. Pored toga, mora se pomenuti fabrika mineralne vode i sokova Vitinga, koja se nalazi u zvorničkom naselju Kozluk. U pogledu sporta, Zvornik je veoma uspješan grad, i to u odbojci, košarci, borilačkim vještinama, a najveći dio mladih je organizovan u fudbalske klubove. Mi smo vam prenijeli samo dijelić od onoga što možete vidjeti i saznati ukoliko posjetite ovaj predivni grad na obali Drine.